Boleh sebut perang mentah ini leh cakap ke jaka ke badai ke bagi khot ke urnar viewpoint Morap. Kadang hang ni hi hapo senang Morap hapo sawas ke Sehil district. Te hang te hapo viewpoint punyo ilang bay ke ksat jong ke sum ke ksat sum ke badon lightly ki ksat. Te nila menang bagi diki three sister. Te aleh perang ini leh cakap ke jaka bah ini sakhi dalam jong keman ban lengbakan ke bidi jonga pila ban sim ya ka kabu ke jong pi ya kan puno kapor ba pinai ban sakhi dalam jong keman ke jaka te aleh ngan nilam nga ka ba ade mentas ngi lengbakan ke bidi ke jonga te tangkini perang saya kan usben. Te hai perang kini kedai ke jaka iki bang latip kita ke urnar viewpoint Morap ke urnar viewpoint Morap tang hilap pen pejang ni pagak bro kene kedai ke jaka viewpoint jika ban pej ketika ksat sum ke ba ngitip bagi khot kerteng kene ke jaka ketika ksat yang baka sum rai ladang inong ha kaktin jongi sene ki sawes ki maram ki ong ka sum kene ke ksat kadon like redan kadon ke ba ong three sister de kene ke ksat kalong ke itenat ha pila penwan kene ke jaka prolog ban sakhi dalaki jong ki keman nilak beni begini ke viewpoint yang ni kabala sina penwandur kepada internet sisa keban dapat yang ni penting ni kedai keksat te pejba ladapi sukwa beni kene keksat perwan sangkai kene kejaka kalau kejaka ke pengat bah pila penwan akan kena kepor kamtam ladapi wanak poliur lei kedai keksat kelong ke bahe bah kijing internet jongka pimla ban batai te kene ketika turis hang ne te ka adon ke sangkai pengat ki klau ki bala pen khuj ki bala penwandur te la don manu bakwa banwan seni kene ketika ka don ha ka snong Morap ka ba jengai tang kumba khat arne khat lai kilometer na makruat pila ban keli nama kurwat ba kita ke jaka ke don hai kata ke sum kata ke kecai sum ke badon Morap pian nang ba na ke senong pajut te tang poi hang ne Morap kene ke jaka ke lab hang ni ka pacengai ta dikila ban lai sedu stage po wa ru ndai ba ki ba kwa ban lai stage po wa te ngala ban ong stang ki ba klan ki ko wa bat ki lubang hi ndai te ka kajeram nomor sharing ke riat te hang te po kalau ngeriat ke tenan ha te ketika ksat ke bawan dur ha te pi hang ni lang banang ni to ngering da ke video melada itu tan re hang ne kadon gitu ki three sister kan ke ba jorong tam ke ke balas ba kham baar ke ke ba ka kham kot kanyan ba ke balai kalau ke ba kot kanyan re kan ke kene ksat ki ka kerteng juga nek ksat ka sum ba three sister te hang ne pila penwan ba pnyu ba pin sakhi de kle dala ki jong ki khaman ya ke jing itnat juga nek ksat ka viewpoint ru la sina pon lor ha kene kom kepada itnat sia kepada isomnia dapat spek kalau ke ba isir mereka scam ha ada piwan film lele ndai kene ke jaka kene ke viewpoint ke bagi sina kene ke jaka ko scam ke ba tenat berkebalai penyu ikan yang ikti ke ksat juga urnar sum mentang ini lai chine seneng ini pet kendian nya kene ka viewpoint ke ba ngi ke jengtre ke balong arak tam itenat mundur kene ada kini sum juga nek seneng Morap perlok ki bakwa wan sini sasuan ba kene jaka seneng Morap kali pila ban bu dai suruh he dai pinya dak jatang ma arminit ne lai minit di pila ban poi kene jaka
ngada so keman sia mengapai kena jaka kena ngada so tiang sia kena jaka kalau kebukun berkebalik tenang kalak pun kering iki bak kin jungok kai kena jaka natib baki babun ya kena jaka kim padayo jing tip kena jaka kalau kepada internet sia Tisawan, wan perlok berwan jengok kena jaka kalau keba tenat bat keba penyok ya ke musim jong kajing so kuat ya ka musim kujungi ada keperang relax kajing por nyata ka kajing ning jungi yang panggil sa stay sa jakala jong la hasor la ne hanong kendong badai hapo snong la jong teng la songnya rete dang ila perwan kai teng kini kidang tan kidang long hair na kecakala jong tinggi semua bakal relax deh vlog sawan kena kecaka pengalaman sakit dalam kijong hikmat sila tinggi hete ke 3 sister buat hang nih sila ban relax buat sila yang tenda jerong lunggu sila yang tenda jerong sila ban lain sama sila ban ya pada nasi tu nak filaj na hang te apo traju pisat apa ni hier hinang ni siapa hier hinang ni aduh siapa sport haru ang ni pabun ba penat blok ba apa yang kena kecakam ta ba ngej ba nak leng kujung pi pada apa yang kena kecakam te ngayo kena ka video jonga lang ba kena ka video jonga ka balong ka message na mata kujung pi pakin sawan ban siki dalam kijong kemat kena kecika benar babun ki jeka jengok kai ha ka riksi kijungi kamsam kepo sawas ke Hill District kidang bun bagi dang long ki badang buri ngala banang no ke babun kidang long ki badang buri coba nyempar lah bantip nganget ba ha ka kesngi ka sawas kijungi kalong baka kala banong ka sikan sora kada kecaka ke babun ha kijanga jungok kai percaya ha kene ka sawas ke jungi kila bandon ki kram ki ba jeliu ki kram ki ba hai ki kram ki ba wandur ki kram ki ba hala kejong kata ka kajing penwandur jung bulan pun thau nang ta ki kisaj nang ta ki kisaj ki ba bajrong ki kisaj ha kene ka wa ki don dak ko hadu nyotel ki kisaj ki ba jrong ba ki bitnat ba driver kalau ka ba pada ya menta nomor ba nak liang jong ka surkar lene kinong mikmat kijungi kimpat la ban develop kene kecakan re ngej ba hakwe kesngi kila ban develop kene kecaka ban bakin la ban pun urlong ya ka tourism ka babit ka babiang ka kalong sikwe pat kijaka kom hak thain sora ba hakwe kwe tengang ngej ba kene ka kabdi junga kene khidmat kene ka kabdi ko ba ras phi ka message na kamta ka jong kene kecaka ka viewpoint urnar viewpoint morap te kene kadon hasnda sya kene ka viewpoint kadon hasnda jong senong morap hi badal da village po stage po ka kaksa ru phila banai te kalong ge lada poi pin sakhi dole jong keman ba kajing keman hamen sem jong phi kalong da ko mar babun nang iki bro jong kene ka jong bamta ngi so tanat hi ta banlong ba ngin yo ban relax ya ka musim kujungi sya ki pat ki jaka ki bakam se bakam itnat lane ki ba ka percaya kamar yang kadang lukoi je perlong pak ini gentin ngin saya kedupan bye bye ngin saya